Dobrodošli na Međunarodni festival folklora pod nazivom Nikodarski venac, koji po 4. put organizuje Kulturno-umetničko društvo Žisel. Večeras ćemo se predstaviti. Kulturno-umetničko društvo Sveti Nikola iz Deke iz Rumunije. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić iz Borova iz Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Laza Nančić iz Vršca. Kulturno-umetničko društvo Gaj iz Gaja. Kao i sva 4 ansambla Kulturno-umetničko društvo Žisel. Na samom početku domaćini. Predškolski ansambl Kulturno-umetničkog društva Žisel izvešće Splet igara. Imao je Jova, Nebesko kolo, Povedajte Jovana. Zatim mlađi dečji ansambl sa igrama iz zapadne Srbije. Gosti iz Rumunije, Kulturno-umetničko društvo Sveti Nikola iz Dete sa igrama iz Banata Moja Diko. Uživajte! Praznik slavu našeg pravoslavnog hrama u Omanici Svetog Nikolaja, ali uporedo i 4. rođendan jubilej od osnivanja Kulturno-umetničkog društva Žisel iz Omanice. Hvala vam što ste došli i što ste ovu ulaznicu koju ste platili i prilogu koji ste dali pomogli, pošto je ovo i humanitarni koncert. Najveći deo prihoda sa ovog koncerta mi ćemo platiti na žiro račun, javni žiro račun koji je Vlada Republike Srbije propisala za pomoć ugroženima. I da čujete Kulturno-umetničko društvo iz Borova iz... I sad snima. Kad još prekini, samo prekini. Sad par minuta. 2-3 minuta samo, a nas cele snimaš. Dobro, to znam. Eto, to ti to. Znači sad kad još prekini, opet stisneš to. I sad snima, vidiš, sad je crveno svetli. Da, evo brojim 20. Znači sad stisni stop i to je to. A nisi još izašao. Vidi mi sve. Ja sam ono peva, sve sam čuo. Znači, 2-3 minuta i gotovo. Čula. Yeah.
sledi kulturno-umetničko društvo Gaj iz Gaja. Oni će izvesti igri pleskova. Zatim, gosti iz Borova iz Hrvatske, kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić sa spletom vojvođanskih pesama.
Eto igra. Zatim, mlađi dečji ansambl Kružista sa igrama iz Banata. Gosti iz Vršta, kulturno-umetničkog društva Laza Nančić, predstavit će vam se igrama iz Banjskog polja. Mi ste opet pet. Znaš šta ću ja napraviti? Idem ja doneti kasetu pa ćemo mi zameniti kasetu. Staviti od satra. Snimaj. Znaš, snimi tak jedno 10-15 minuta. A ne moraš 10. Snimi, doneću ja kasetu, ima vremena onda pa ćemo zameniti kasetu. Bravo.